dear friend, joto khanino ne media rong ni bisite rahani joto football family football na hamdanai te tunai joto takurno kaisa big announce khainani musugo ini unlogyo phaito phajak ini EM sport and year referee te go phaito phajak EM RDDL te go phaito phajak sini EM series te go phaine rona joto na hambai khana sini tipa hasteo emon kaisa live ma sojangna ni thang tongo tani hike Tripura ni hawo tabok sujara football thungkrung India ni football thungkrung ni bisingo khoroksa te India football team ni captain baicunggo tia sini hasteo phaibi khumlungo thangoi wo udbudan khairo nai sini final match no boni yakung ni lati ro mani bisingte sini final match football thungjanai ompi sabjun ni gomti jun ni ompi sabjun te west jun ni khomlung sabjun ni player ro under 19 player ro khana final match sangkha final match so je kuplai nai 3 lakh te second nai 1.5 lakh te third position no jara tongnai boro 75000 khlaiwi manai tebu man of the match tongnai best player tongnai best scorer tongnai best goalkeeper tongnai best striker tongnai jong haike or ne best performance khainai dong nong sung award tongnai jong hai kaisa big ayojon kotor ma kaisa অনুষ্ঠান khanani duita tamani jorao ungnani thang tongo nge ang poinen musu sara Tripura ni joto football no naithokjanai football thungnai joto takur no phaiwi baicung botia bai baksa naithaiwi mandana ni bagre sini main football TFL Tripura Football League khaimani aim and object ke sini Tripura sar ni bisingo drag bai chalona ni bagre karon sini finance generation sini youth ni sini company sini society ni sini hani sini rajyo ni bakery hunjal kintu o sini bakery honda nai sini society ni bo si drug bai gedalai thangkha phengmani bai gedal thangkha ge sini bobisor ni bangai mungsa kre ani bangai bubagra wansok kha drug bai chalona ni nangnai kefek bai chalona ni nangnai sini jubo samas rokno ge chung sini TTAADC ni sakhar mumbai kaisa sini bisingphan sini Tripura sa je football thungnai rokno boroni career chnana ni bagoi sung porikolpona na hai tongo sung sport council bo khai tongo sini Tripura saro ni bisio football kurung kwbangma tongo baicunggo tia umane jak kwbangma tongo nini Maradona umane jak kwbangma tongo nini Ronaldinho hai player kaham umane kwbangma tongo sung ungui maya umane karon hangke sini scope kure hangke sung tabo ADC hafang boroni scope sung snana ni bagoi yapre sewi tongo boroni bobisor no snana ni yapre sewi tongo karon football thungoi bone live no isa over age ha 30 bosor 35 bosor ka hangke boro je football thungoi thangnai rok boroni career lama gri ngoi thang apat thai thang borok nagi raba danai na bini lebar nai na football thanai boroni bobisor ekdom haya ngoi thang nge je football thungoi phainai rok ni career chnana ni bagoi chang ADC hafang sakhari tongo khana ni o thung ni bisite je best performance thanai rok best player tongnai rok no borono sung selection khlaijanai phainai saba tebu kaham kosin khlaiwi boroni bobisor chunamna ni bagoi chung step nanai engka gomono koine musugo khnani o football final match sini baicunggo tia phaitongo barotha kotoni football team ni captain ex captain bo sini hasteo phaitongo mane sung black proud ungnani nam black proud black gorbo ungnani nam tani ke sini kaisa sikonte haste no tabo 12 bosoni lokurok joto no naiwi tongnai karon baicunggo tia hai mane well known face India ni ebeng international well known face sini buskangmo phaitongo mane khumlung digi joto tabo nahor lainai bharat bo sini bororo Tripura ni khumlung bo honai khana nahori tongnai je o jaga ni rok bhaine sini je football thungnai thungkrungno
जाजानाय नायथकजानाय बर'हायनो फायबाय जादों